Munini wa ngavana Mutuma Ntwithingia na ugite ati obichie kieni ethirite kiuna wan hemwe ya maratathi ya gitumi yayukwa mbere yewe kinya kuthamira obichine ya ANNEX. Kuruki na tareti obichi ethirite kinenkairo nini muno na ati kumbanene kwanira kwowe na mutetheria wo kieni arongelete na kwagirwa giteyo gikinene ya munini wa ngavana Mwandike Twandeto Muthoni Murioki aina chikinya. Nimebarua kutha yumirite ati munini wa ngavana Mutuma Ntwithingia akithwa kithamatha kuma ki OBISI yawe ire gomle no OBISI wa ngavana na kugwa ki OBISI nkuru na ndo ntebo ibujukite mukondo jo mweru kinyanyime munini wa ngavana kuthamira OBISI ji araugite into byawe bila ari OBISI ne wingi ibiro mbere gwitaitwa na njira OBISI kunwa ofisi ya deputy governor ye kuthamwa through document ira ndonere mitandaone nindetete ofisine Jumatatu na ndethira ofisi niaunirwe na document ciakwa personal na kinya inge cia kithirikari ira ciethaira ciri ofisine ya deputy governor itekuo kwoga nkoromba barabara tumikire kurita document yu ofisine kana barabara ritango geu ya kuthamia ofisi ya deputy governor woni ni ngwante kumenya PA orari na service office ate kumenya secretary okwa ate kumenya kana baraba batire kumenya nteto yubonthe ote kumenya ni na document wire inko baromba banchokerie document ira barayukirie non to imwe ni document personal banchokerie na inge document cia ki office correspondences cia different organizations different bodies cia kithirikari document uchi on the nirari amna bubu mthejwe goro Florence Kajuju ororungamirite office Bunspan na ronikira chimbiritie na kuga weta ari kwathenia ngavana wa Meru na munini wawe na munini wa ngavana kimwira uju nenda iberwe mheshimiwa Kajuju akiwa akenda ofisi ya Ombudsman ira atongeretie ari the chair immediate manto yara ye kwa Meru demwere my sister I appreciate your kind request nande kwire Ameru barirende kwithira barina thiri ende thiri ira tuguchoa tegategate ka Mutuma na ngavana thiri ira tuguchoa negategate ka utongeria elected leaders ba Meru makanisa akoroba jorincheke all the opinion leaders tokarenthi twitikanirie ni na Meru yitite thinere ri kuote Mutuma tokanaro nteto irachi Meru tuchiethia ni Mutuma na ngavana ari aranyirite kagita gaka atongere baburi kwe JAMWE nikenda bomba kwalirore ritinguge bagwita ngugenda na account ya Meru na kinya witi na mbere bora kuonekana discussion ira ya thinere rio te yanto bairi ni discussion to batire ko ri atiri aritinguge be to ba Meru welfare yao ni atia tumeolelia space yao ya kuritangugi are they exercising the mandate ira by kuringana na training kuringana na ofisi ira be nachio are they working are they serving the people of Meru are they properly equipped are they properly is their welfare properly looked into iyo discussion to batire kuolelia na tukachuria maendeleo yara tukweya na ndene ya county yetu ya Meru in every corner of this county ni mbibiongo tuiketie iyo discussion to batire kwithira twineo na kethira ni mbi tuiketie ni atia tuikaiketie katuiketie rira Mutuma wirua ni mutongeria fulani kana rira Mutuma athura mutongeria fulani utebio tugaikia nao that is the kind of dialogue to batire kwithira twineo ya tongeria ba Meru nguruki Mutuma ethwa kiwa tubara kumutethera bakethwa bakinyiro ne meirio nontu jambo bena uma atongeria bakisiasa baraba kuuga Mutuma nae wekanya ritengugi ya ke ofisi ira constitution ye komwera kuringana na ura athuri ari deputy governor wa Meru baka attacked
Mheshimiwa Kirimangocine aka attacked, Mheshimiwa Mporo Abori aka attacked. Bara bonthe bakwariria this discussion ati Meru ni twithire twina soberness, bakaurwa bena haki na ginya Mutume na haki ya kwarirwa okethiri tukuringa mpi mama awa nteto kindly kinya Mutuma netigirwe thire na acore na bo bakuwa bwawe bakaua fairness na ewe justice office ni ewe the dignity, the mandate that the constitution demands. Na ginya MCAs baraba kuwa netuwitia haki ya Meru na haki ya Meru. Mutuma ari part of the team wire weterwa haki. Again waheshimiwa Baraba County Assembly bagakaraya akabatete njira ari bena point ibabatire kuthikirwa na muthiane Mutuma ebagituma ntumwa kiri Mr. Mithika Nturi. Yes, we to agriculture Mheshimiwa Linturi ore trustee wa national government dene ya Mount Kenya East nitukuromba nonto nwerire ya Meru okauria thiri oka reach out to Her Excellency Mama Governor nikendo bokara ndinwe puria thiri nikenda Meru yetana mbere. Please katukuromba wathiria the climate change summit njo Meru na Mpwe nikenda turia thiri Meru yetu yetana mbere na nitugucokia nkatho nonto no yukirie no ibirwe kiriro kia Meru na itukumenya no yetana Mpwe. Nkiripotera World TV mbeta muthuri Murioki.